ko paste ngo umuririmbyi wa Jova ngo yaririmbye ngo iki? Umuririmbyi wa Jova yaririmbye ngo ishobora gukinga cyangwa igakinguro nibwo bumana bwayo. Ngo yakugira iki? Yakugira umubosi cyangwa ikaguhirimbiza nibwo bumana bwayo. Nyuma y'ibyo ngibishaka yaguha iki? Yaguha amataye cyangwa ikagukokora nibwo bumana bwayo. Ku kijyanye n'imiturire yagutuza muri etaje cyangwa bakayiteza cyamunara nibwo bumana bwayo. Ariko bantuna neza gusa ushobora guceceka mu bibazo byawe kandi mu byukuri zikubitemuro. Naho se ku kijyanye n'imikorere yaguha akazi cyangwa bakakakwirukanaho nibwo bumana bwayo. Ariko man ndabakunda man ibaha umugisha pe. Tesha ngo DJ Brian ngarashaka no gukora iki? Urashaka no kumpima umupurari, kumpimira umupuri wanjye ariko ndebere niba hari ikintu kiriho sha. DJ Brian ariko mupimira. Chamekam. Tesha ngo meze nk'iki? Meze nkaho ndajamba honi. Urabona bagozi, wowe magozi turi kujya kujya. Amumbisho dusya. Kandi wasanga ko katwumvise. Iyo mwana ikigojya. Narogoshe warwanya. Gitafungo wigeze gukora iki? Wigeze gusetsa umuzungu kiramurenga bumwirabura. A few moments later. Ngaho ngo umuzungu we ngiki? Man aho umuzungu we namuteye story man. Umuzungu byaramurenza kuramo ngo tagenze agenda yambaye ibirenge. Atugenda kandi utubwiye ngo yabaye umwirabura. Oya, ikijambo narivuze man. Utarivuze. Yabaye umwirabura. Ariko ze man mu myumvire yawe ni gute umuzungu amutera sura akabamwirabura man? Ni wowe wabivuze ariko. Abivuze man. Ubwo Gitafa akwiye iki? Gitafa akwiye ibihano. Zimya kamera zimya. Eric ngariki iki? Ariko kubaramaze kubimenya mu cyongereza. Tubarire. 1 ubwo ni rimwe turi Faris. Buretse gato ngo tuwi tangira. 1 2 3 Faris 6 Sigisitif, naninatif, subjectif, tube. Mukecuru wumvise avuze ngo iki? Kudigitif. Eric nikuvuzera. Oya. Kandi ngo yize swarayi. Mukecuru ngahakora iki? Ndabasubira. Eric sobanurira nyoko dore byamucanze. Ni mu cyongereza mama nagare mugiye. Tesha nuhe musitari wakwifuza kuba wamuha umupuri wakakubomora? Yewe umusitari rero nakwifuza ko ankubitira umupuri. Reka mubakubite wahanga muri mu Rwanda. Ubundi si bwo koko utatubeshye koko urabafite. Jewe mfite aba batatu bibi babandi bibikura nkota. Ndabatekerejeho ndacanga buke. Uwa mbere ninde? Uwa mbere ni Rocky. Uwa kabiri ni Element ere. Uwa gatatu we noneho ay. ubwo uwo ni Ama-G The Black. Oya ntago ari Ama-G. Nyine uwa gatatu nyine mutubwire ninde? Uwa gatatu ni umuntu mukuru ntago namubabwiye. Ngenda muzi ubwo muntu si sogokuru wawe. Oya. Niye ndirimbo waririmbira umukobwa wabuze abasore? Abasore bariho ariko nakashi. Ngo reka ukora iki? Okay twagiye zamuka kuri vibe n'imirongo ya Dan. Kagasore k'Ikigali kambaye ishati tame. DJ Brian agufasha iki? Mubitira kuri beat Jean. Fata gira shiraho. Mba rero twumvikane mbere na mbere ugiye kuririmbira abahe basore rero utashyiramo nka gukona. Ngiye kuririmbira abasore badafite ejo hazaza bafate ejo hazaza akabaciga. Let's go. Kagasore k'Ikigali kambaye ishati tameshe ni kabutura igera mu mavi. Nimurana ko nzagukorera iki? Uzakambwirira uti uri gicucu kabisa. Kubera iki ari igicucu? Na bwenge ukigira kubita kibuno kibambasi koma. Ariko mana yanjye ariko inde rubanza haruzuye. Agagambira kaze. Wapi nago nkazi. Ngabaya kuririmbi. DJ Brian ngo uwo mwana ngazagukorera ibi. Mari mwana zangora mimba. Tesha ubwo kabukoze iki? Ubwo ndabuye dusore twaye muri no Kigali twegera udujagi. Jackie ngo kubijyanye n'umupuri ngo video yawe nubwo yakora iki? Iyanye niyo yasohoka nona. Ubwo subwo gisa gute? Kirasa neza, kirogoshe, ni kizo giteye neza. Ngo mbega iki? Mbega icyana we. Shaja kuri rubi. Shandi mwiza mwana. Utazigera munyibeshya. Ariko buri iki? Ariko buriya nakuntu njya nambara utuntu tumeze ukuntu duforomye gutya ukuntu ibe ukabirebera kwibere. Gese ngo ugira iki? So uri kujomera. Amabere yaragoye genda. Genda ujomera. Shere ryanjye rizarinda. Cyangwa na yagushijwe shana wa mutingito wejo bondi.